tinabaw. Istorbo kayo ti panaturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka uyaw nga uyaw, tapno di kan tumet madilaw. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Ana, nagimaskat dito asalamagin. Naaana, anya ti kayat asawon da itaw. Mangmangan ka manan, iti naalsaw. Kayat ka di asawon da ita nga aginaw ka manan. Uwan nga rod, nanang. Ay nauna yun. Di pala napusot ti basit nga anak yaw. Masikog ka manan. Nanang. Agasam da ita ngay. Maikalimanton da ita nga anak yaw. Inagdaan dagiti anak yaw. Di kay lamabain. Da kayo ti pagsasaritaan dagiti tattao. Nagagat kayo kanaw. Ha? Nagagat kayo nga aganak. Nanang. Di kay lamabain. Da kayo ti pagsasaritaan dagiti kakalugaran tayo. Anak kayo kanu nga anak. Uray kumaano baknang kayo. Ta okay lang. Uray aganak kayo iti 12 ta sigurado ang mabiyagyo ida. Amuyo nagrigat ti biyag. Anak kayo pa'y lang anak. Maudin da ito'y, nanang. Ay rumbang lang. Huston ti 5 nga anak yaw. Kita man ta itsuram. Kas kalatakungan, tanagkutungkan. Ay, una yun, ana. Agpada kay laiji kapsat mo. Ala, agkuntis kayo nga aganak. Agpinaado kayo iti anak. Maudin da ito'y, nanang. Huston ti 5 nga anak may kan ni Ruben. Pigsa kating iwat mo itaya namang sir-sermon ija anak ta. Bakit? Ibabain mo mo ija anak tan. Kasjay ti rumbang tapno agbainda. Nagagat dala unay ngamin nga aganak. Sapay pagsasarununda. May mayat ki diti kasjay Mamaminsan ti rigat ako nada. Ay, adula amin da ita. Apay ngay data. Dwala ang dagiti anak ta. Saan tamot akas jay ide? Ngam anyan, tanagpadaan damot ti anak nga anak. Awan ti dakes iti dayta. Tadake nga ron asawa da. Malaksid awan asawa da ta isaw. Ung tamida. Ay may saka mag. Konsentidor kalaklakayan. Awan pa'y ganas mag. Kahit puno mo nga main baka. Kan may sa. Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di ka uyaw nga uyaw, tapno di kanto madilaw. Ay naadula amin, dagita ngay bagbagam sika. Anya ngay kumamot ti pakadilawak kan pakauyawak. Ay kakit maturugad, maturuga mo tan. Baka, naglamak ti rabi ita. Jak makaturog no kas dya malamlaminak. Apay no dito ipailasilid mo ti pagturugak.
Uray, tapan naglalamag ita bakit? Ay na, nagado nga ulas. Pagrurutapom aminin, tapno di ka malamay. Napudpudot matlatay human blanket. Aha? Ay, agtal na ka man, laklakayan kan. Makikaida ka pala kanya. Nairuama ka ngagmay may samat maturaw. Diyak makaturaw, nadakaidak ko na lang arudag. Ala, ingka maturugag. Nay, papanan yung agkapsat. Ijoy Health Center, nanang. Ing kami agpaprenatal, nanang. Anya? Ay umunakan arumwar si Kaana. Maudin ni Mina. Ni, apay ngay. Nasaysaya at madlaang agkuyog kami arumwar. Tapno. Ay, saus! Di kay mabaeng? Agkuy-kuyog kayong agkikad. Nagadun tumanen asa utitaon no makita da kayaw. Dagidayon, dagiti agkapsat. Nagagut, ngagsiko. Kunada Ha? Iso nga umunakan si Kaana. Sumarunukan tumutan si Kamina. Agkita kayong taon, ijay health center. Di mo latay kaskaso ni nanang. Kasla di ka pala na irwa mitikas dya pa nagsasauna. Agyaman nakta kastati ka panunutam lakay. Tano sa bali la manugang. Ginuradan ani nanang. Saan nga umdas da ita panggurakan ni nanang? Bay amasuman na Mauman tulat ta. Kastala ti biyag, bakit? Adda karbangan na nga agsaw. Tamakipagnanaad tay lakadakwada. Tingarudyak kayat. Anak na kami ngam kaslauyawan na pay. Sana balay. Tamaw din day tang anak ta. Apaaman ama ipasngay mo ti sikugmaw. Uston. Talaga huston lakay. Diyak kayatan ti makangagkan ni nanang. Hindi ka madanagan, bakit? Huston ton, tili mga anak ta. Kastoy taramidaw, Mina. Binagaakmutan ni manang mo. Ngam di namot aramidaw ti bagbagakan ko na. Sapay la ko matadenggam kan aramidaw to ibaga. Anya day ta, nanang. Sumina kan iti pagiddaan. Di kan makiabay iti asawam amaturaw. Ha? Tuladan dak. Nasapaak anak kisina iti pagiddaan. Iso adwa kayo laang kini ana nga anak may. Nanang. Day talaangan ti amok apamuspusan. Ala, sana bale, Mina, bakit? Dandanin malpas ti may patpatak dara balay ta. Lumasin tayon to iti pagtaangan. Uwan Ron. Basit lang nga ano son. Uray damanang ana. Lumasin dan tumot kanon. Pag naudanda nga Mapanda kanomot lag na iji balay da bayaw, Ruben. kasta ka de. Huwan kababayin mo't nagpaisukan ni nanang. Iso siguro akanayon nga agungat na makipagnanaid tayo diti balayo, Mina. Saan mo't siguro akas taa? Tay sumot tinang ibaga idi adito iti pagnaudan tayo. Mala, sana bale. Dandanin malpas tayo may patpatak dara balay tayo, Mina. Lumasin tayon taon. Ay na! Makaranggang dagita anak yaw! Pagkatasin nyo ida, tapno agsardengdan nga agsangsangay, si kami na! Oy ana, ta anak mo! Apay ay aso manangay! Aglaplampay nga rin nanang. Makaturturo. Ay kat isalam Ay aywang! Anya mo taytan! Dayta nga men, ti bagbaga kada kayaw! Anak kay to mga min nga anak! Unay mo dahi ta kinapig sa tingiwat maun. Ay masurunak! Ag sinumbangir ti sangit ti ubeng! Kasla klinik to'y balayang! Gapoy ti kinaado ti ubeng! Ay kas tala ti biyag bakit? Unay kalaki din kaya. Apo kum dagita. Kastaki din ti bagbagam. Kahit agpay sumay! Anak da nga anak! Kasla klinik to'y balayang! Tanagado ti ubeng! Saan anasayat dahi ta apa nagsasaom? Anak mo pa'y mga ron dagiti dildilawam. Kastala ti biyag Anda nga ron asawa na ti aganak da. Palagipan ka manin Ipalagip ko manin tay pagsasao ako nana. Di ka uyaw nga uyaw. Tapno di kan madilaw. Ay na! Day tama na di bagbagam! Patpatyamot na kita pagsasaw! Adulamay! Kasta, kuston ti limang anak yaw, abirat Ruben. Ay, wala birat ron. Talo lalaki, kando babae. Ay, naimbag ka na kayo Taad da lalaking anak yaw, aber. Ngamda kami, pasig a babae.
Nayunan mi kumapay ta anak mi, bareng babain ton ti sumaruno. Taure huston ton. Di mo't kayatan ti asawa. Apay ngay? Kat upat pay lati anak yaw. Ninanang nga rod ti parikot, aber. Agungot manin agsikog ni Mina. Di kaskaso ni nanang. Mauman tulat ta sumanaaw. Saan mo't nga rod abim mato ti puso tayo, aber. Tama sair tayo latamat no kasya makangag tayo. Maliki day, nayunan nyo lata dagiti anak yaw. Kabalan tamot abiyagan dagiti anak ta, sana ya? Nagagata mo ang agtalon? Unmat kit di makitan tayo. Padakkelin mi pa iti basit nga anak mi. Sa amin to manin pasarunwan. Bareng lalakin ti sumarunong nga isikog ni bakit. Rumwarak pitong, ang mga numarabyanak. Na. Nagpintas ka mo't iti day taasuot mon bakit? Ay, nanagsiksi ka Ay, Ay, thank you, Ay na, pumimpintas ka lata bakit? Ay, may iliwak nga rod kan. Agtal na ka man. Agkabalay ta, mailiw ka kanya. Bulili kung kamot si kapi. Saman, agpaiso ti bagbaga. Kailiw ka kanayahon bakit? Sige. Mapanakon. Ang mga numarabyanak, inawis nak nga mintay kumare. Ing kami maki-birthday. Agluto kayong taon, iti ka ninyo. Daytoy, maribak ka. Itagay mo pa'y ay. Wen mare, Ay, ag-enjoy tayo, Kitty. Enjoy life, ako nada. Wala, mare. Italang manan at umimti makitiara. Nabayagan tinaudi a panagtagay ko. Isumot lagayam anatamaan ka adago sa naa. Ay, wan nga road, mare. Ay, maturog kan tulangan dito'y balay. Maribak ka. Ay, saan ang mabalin? Agawidak, taur-urayan nakdya, asawa. Sige nga ron, maribak ka. Ibagak to, ijay anak ko. Ta itulod na ka. Ag-tricycle kayon ton, mare. Nabartag ka ba ka? Sos. Nila kay mat. Italang mat. Basit matlati. Ininom ko. Ala. May kangarunain. Ay, maulawa ka magna. Bagkatan nakalakay. Ala. Umay kangarunain. Oops. Ay na. Nagmayat. Mabagkat. Di ka kuti ako ti ata. Mga nubay batan ka. Panindakan dito'y kama. Oops. Ay na. Ay, umay kang lakay. Umay kagiddan. Agpaiso ba kahit? Kaya't nakakabay ang matulog. Wan. Ay na. Ayatan kamot ka lakay. I love you, Pita. Ay na. Mayat gayam numabartag ka ba kahit? Kaya't nak. Ay na. I love you, kunak lakay. Ay na. I love you to ba kahit? I love you. Nanang, lumasin kami iti pagnaadan. Uray da kami, nanang. Lumasin kami muton. Apay nga agigiddan kayo apumanaw. Nagtutulag kayo. Nasakit tinakam yung kanyak nga inayaw. Saan, nanang? Awan nga minti kadwa ni katuga nga kiji balayda. Isungay ayabanda kami. Anya. Nalpas mo tay basit abalay mi, nanang. Mabalin minti umakar ijay. Ay, makaambo kayo. Basta siyak, saan kayo apapapanawon dito'y balay? Ngumno talaga kayat yung tilumasin. Awan ti maramida. Mangantan ba kahit? Dudwa tayo tangagsango amangan. Pimanaw mo dagiti anak ta manugang tan. Dagiti apo ko ta. Awan ganas ko amangan. Gapoy ti kinangiwat mo. Iso apimanawan dagiti anak ta. Agam di kagliday. Mangantan.
Nagprito ak iti daing kanitlog. Hanyamot tay tagay lutluto mon pitong. Nagbangse. Ay, sos! Ba't di mapaspasama kain ka ni Baka? Anya, dua bulan adi ka nagsangaili ko na. Baka Wan. Nadelay akla siguro. ay, sos! Mga ano aginaw ka baka? Ay, tinasayaat. Ingkag pa-check up, nakuyugan ka. Di ka lamapain. Ay, saan ka masikog pitong? Saan? Adala siguro nakan ko anay kontra iti tiyan ko. Day takot bakbaketanan di tama pan agpapaprinatal. Ay, kababain. Kasano nga ron amamuan tatipod na no di ka magpa-check up. Mala, private a doktor ti papananta. Tapno awan ti amaw makakita kan ka. Hala, umay kan, kuyugan ka bakit? Anya ngay, Diyos to ti atap ta. Masikog ka baka. Ay, jak kayat. Jak maklon day to'y pitong. Apa yan nagsikugak at bakbaketanak lang arudan. Ubing ka pa'y matititawan mo 50. Kung nagbinbinulan ka pa'y lang. May iswadi kan mas daaw. Di mo kunaan. Analipata mo, tinapasama ka na tayo dinabartag ka simbang pa. Ay, di mo ni palagip na ita. Ay, na. Makapasuron ti kastoy. Ay, kababain. Mabainak. Sikan tumat nga bang. Basol mo da ito alaklakayan, pitong. Nagayatan tamuado Hindi ka kanyang pabasaw. Tabindisyon day ta manipod iti langit. Agragsak kakit di no ngay lalaki day ta. Di i-junior tan. Mabainak nga road. Mabainak ka rumor dito'y balay. Siyak lang ti kastoy dito'y lugar tayo. Bakit hanakon nga agsiksikaw. Ay, mabainak, pitong. Mabainak. Nakapasngay ka, nanang. Anya nga ita. Dilaw kan tumot a dilaw kada kami ide. O anya nga ita. Di si kamot ti nagpasngay. Angam, sana bali, nanang. Nataer mo ti kabsat may nga impasngay mo. Ay, wan nga raw. Dilawak adilaw iti kada kayo, anak ko. Ay na, nagsikugak abak-bakutan. Ay, kastala ti biyag ananang. Anya ngay nga raw kada mo asawa yo. Ang sana bali. Naglumpumat nga ubing timpas ngayo. Anak ko. Siyempre, karopro pa talalakay. Pitong junior ko naman. Ay, Ana. Mina, anak ko. Pakawanan da ko, ma. Pasensya kayo na, no pinababainan kayo iti kalabas. Ay, mababain ako unay. Kundi dilawak kada kayo iti. Ngamita, siyak mo't tinaganak. Ay na, lipatin yung dayjay, nanang. Nanang, pinapatag. Addan lalaki akabsat may. Mga mimbakit. Kastala ti biyag Adda nga ron asawam. Kay nawan perfecto a tao. Amin tayaw agkamalay. Tinapatay. Namiris mong tibidot mo. Kit ad-adda ti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Tananayunan manen ti bilang ti pamilya tayaw. Ay, wala kay. Sorry matapi itong. Pakawanan nak iti kinagubsang kukun ka lakay. Sorry. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka uyaw nga uyaw, tapno di kan tumet madilaw. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.